I prvi danas kao što vidite igramo X-Ox. Znači ljudi, znam da vam je jako čudno da igramo X-Ox. Ja sam našao jednu igricu, igrao sam je više puta i već sam provalio da je igrica jako zanimljiva. Tako da pre početka videa bacite like i subscribe i naravno uključite notifikacije. Tako da hajde krenemo u video. Ok ljudi, ovo što vidite ignorišite i ovo. Znači idemo play, ok ljudi idem play i jedan. Znači sad igram protiv nekoga, tako da hajde. Hajde idemo. Au, ok, ne budi pamet. Fuck. Ljudi, bukvalno ne znam gdje ću, aj ovdje ću iako... Opa, može... Ovo je nerešeno, ovdje. Ok. Ovdje. Ne. Hoće mene ovdje. Ojoj. Ljudi, samo moram paziti, znači moramo napaziti. Znači, verujte u mene. Dobro, može. Gdje će tu, ako hoće tu, onda tu, ovdje. To je to ljudi. Dobro je da ova partija je rešena. Da lik mogu da me pobedi jer vidite kako lik zna da igra. Znači mene kompjuter može pobedi. Hoće ovdje, ako ne može tu. Ovdje, znači ovdje i ja ću ovdje. Opet sam se spasio, ali nekad ljudi, ja mislim da je ovo iskreno namešteno. Ovo je 100% vrte namešteno. Još je nerešeno. Znači, gdje ću? Tu ću i tu. Znači, ljudi, on mene uvijek pobedi. Opet je nerešeno. Opet. Znači, ja ću neki video ovdje da stavim timelapse. Tako da, timelapse kreni. Je prošlo, znači bukvalno ne možete nikako da ga pobedite. Pogledaj ovo. Znači, ovo je 100% namešteno. Drugu igricu. Mislim, nije druga igrica, ali kako da vam kažem, drugi ovaj X-Ox. Tako da vidimo se. Ok, ljudi, evo nas u drugoj igrici koja izgleda malo creepy, ali nije. Pa ovo je isto, ljudi. Se vam sviđa, znači. Ljudi, ovo je iskreno malo teži, mislim nije uopšte teži, jer oni ovo sve namještaju. Naprimjer, evo mogu ja da namestim na vidu da mi bude toliko i toliko prerano. Evo, kad bi ja stavio ovdje, on bi me pobjedio. Bukvalno, ne, glupi Frank, govno jedno. Ljudi, će mene opet, znači 2-0, ljudi, ovo je namješteno. Znači igram još jedan game. Ako mi još jedan game bude pobjedio, nje uopšte neću igram. Hoće tu, onda može tu, ako će tu. Dobro je ljudi, znači ovdje bi trebalo da odjavim klip. Znači ovako idem sa sredine. Ovdje. Tijelo je. Znači ljudi, ovo je zadnja runda jer meni video traje 10 minuta. Da. Ovo je zadnja runda. Ja ovo neću da igram. Ja ovo znači stvarno neću da igram. Ok ljudi, to bi to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Stavite like, share, subscribe i po.